Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali pagsalam syukur insyaallah subhanahu wa ta'ala isababan nanti ada saat kita magpunpun balik gania maksud buat malaikan pakai tuan terida Allah subhanahu wa ta'ala panghati te yenesara Allah subhanahu wa ta'ala labian ni makasih kita surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian continue sin pagpangaji te yene kawa simana yene sekitar Umdatul Ahkam yene me olom sin hukuman muallifnen di Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ubus mazilna fi bab at-taharah masih kita magpangaji atau ineddo te sidalasain kahantang atau pengajian pasal pagsuci amban ien pagtinangsi me muallifin ene painte pasal pagsuci ininen hekka ginisanne duk hekka taksimatne taeddo newete kasindoehanin so ku itu nalasay kita painte amban me taksimat sin kitabut taharah sumampai kita si babul janabah iene pengajian pasal junub important ini manamal bangsa inge kahantang pamandi pangukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia dalam junub. Demikian bangsa inge yene pamandi mandi hadja keu sahnyaan ubus suci nikeu. Demikian in pamandi yene sunnah painte si tarika pangukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili endu sapainte yene pinangajiante. In ma'na sin gusul ta'mimul badani bil ma'i ma'an niyah. Hatinin in ma'na sin yene pagpandilay yene gusullay bang sin bahasa siway ilapat ke mun barang nunduk bohe. Pekenan si ininen in gusulin bale duwe in pagpanlihin bale duwe mandi keo magtutok niat no lapat kemon barang no bohe atihanin basse kemon suci keo makasali ni kanang bahaya ikaduwe naan si ininen lapat kemon barang nun sumagawa si tarika kue bakas pamandi pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam makainan keo sunnah si panagnaan lay upama makaniat jagao sa miyaan mandi keo sin junub bu keo patugpa si limbo-limbo pagtungas no suci keo ini pa sumagawa ga niya yan pa inte tayo no sunnat lang. Na ito tayo ini binenta ni muallif si babul janabah yan may hadis to hadis ini rawahul Bukhari Muslim kemon minen ganya pagdueruwe sahih kemon binetagnen namang ini may dalil binenta ruwe ni si babul janabah ikaisa dalil hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junubun قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس panagnan dalil bilet dari muallifin si yani babul janabah kahantang sin painte pagsutsi yani hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Paina Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turqil Madinah. Yani magsampang si panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam semian si yani painte lala lai si Madinah amban kalala lai katuan te manglalan ini sumagawa tapagsampang si panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa junubun kani annen gelim junub. Lune ke painne mi annagine pie bagaimana ginepin banggi ru paguaan keo salit dula larok gande ke keo kainan junub
sumagaw bangkyo pagwaan junub at nagine pi atawa dumambuay si andami atawa sa dili pi billahi basta importante junub ya kanian Abu Hurairah junub ya qala fan khanastu minhu patapok ko pa mani patapok ko ang bani way ang kaniya patapok pegge ang sahabatin makadat si Pangulong Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaysi maya pakita sinabihin lemmise gaysi maya pakita sinabihin painte bang niya melai mian iene ganta pakasawitan siya dan buat pag-ihtiram di si Pangulong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khanastu minhu fa dhahabtu lumeng tahala ko pa ini. Summa tasaltu ubus mandi ko. Summa tasaltu ubus mandi ko pa ini. Summa jitu ubus balik ko. Fa qala bisa rasulin. Pagi takita Rasulullah si waktu dia magsampang. Aina kunta ya Abu Hurairah. Tuh, mian, kau ini mana agak lepas, Tuhan kau ini. Ini bisaranin, qala kuntu junuban, kanian kun pa ini dalam junub, fakarihtu an ujalisa wa ana ala ghairi taharatin. Gay ko pa ini baya magheto kau, magtuhot kau kanian kun, mian ga ko pa ini suksi. Natapay do tenan si ininen, si pamaham pa inte, ini zahir, makna sin hadis tu. Pamaham sin Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bangkeu pa inne dalam junub najis ke. Ini sambung Rasulullah subhanallah, takentut Rasulullah. Ini amban me kalimat pa inne subhanallah bangkeu takentut nya me mian ulali keu pa inkeu subhanallah. Ipan Rasulullah ulali Rasulullah takentut Rasulullah pa inne subhanallah. Innal mu'mina la yanjus. Mu'minin pa inne gay pa inne maka urong najis. Saya bilang tuk nih, upamanya dalam junub kau, bang kita magdegil duk kau, tadegil ko bajo nun, si merik makan bajo nun, pakai najis ko, nakai, innal mu'mina la yanjus. Nah si ini nen najis nendo ma'nawiyah, bangin pandihan nih ala nih. Duk, paman si hadis ini nen, paman Rasulullah innal mu'mina la yanjus, mu'minin pa ini gay maka urung najis. Gay maka najis ini mafhumnin ma'nanin kafirin maka najis doain ke mukmin bukan Allah taala innal musyrikina najas musyrikin pa ina najis bagko imag ta'arud yan anumin nansi din pagdeta hukuman bang usul fiqh ma'nanin nansi din pa muhaqqiq tao si hadis yani hadis ini nen tartantu haja pa ini si mukmin panilewin angkan pa ini tartantu si mukmin panilewin kafirin bang sa wakas parang buha si andari magitikad siya mian gak silelem mi gak dalam najis atau dalam junub nagai pegi mukminin magi saya itikad din bang sa dalam junub gay sa tinaymaan sambahayang atap kala gay ala ini junub lay nawang hasil hadis ini khas tertentu si mukmin na pa Allah subhanahu wa ta'ala innal musyrikina najas yani may musyrikin pa ini najis naan si ininen ma'nawi ya dalam pengertian din najis yan pamarat saya din sa Allah subhanahu wa ta'ala bang barat din kai bisan kayo magtigil duk siya kai dan buha ko sa uman pamaham sin hadis ininen bang upama najis yan manusiain bang bakas painte parang buha si antari atawa dalam junub bang may basik somot may bajulan atawa alus may riktakan di mahasa pigi najis pagkinaan si ininen inbarantin asal-asal nin tahir aja sumagawa ni haja mian makalang si kita menjadi nampayang saing gi ala wti sumagawa bang asal ainul dan najasa hatinen asal najis bisa beloklakannu ko si annu mindangimu gairu yang suci upama asu ini nakahan kita Pangulong Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza walaga qalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an wa fi riwayatin Muslim ulahunna bit-turab wa fi riwayatin fi hadits Abdullah bin Mughaffal faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu ats-thaminata bit-turab wal hasil tapahamunan siminen najis yene asuhin atau bawihin apa gi asal ainul najasa ya sama-mata najis ya bisa peko si anu lupakan nu ya suci tapi itu ya perbedaan yang lain nah nanti ini nen tapahamnu mu'minin dumain najis bisa peko yang painte dalam junub ini baka senang maka jadi kau magbisarok sa leon maka jadi kau pakali Quran maka jadi kau pakali nasihat melainkan sambahayang ini kemon pa
painte parkala ibadat subay pinandihan ili do painte ilangin. Sambahyang nag-isa tinaima pag kyoge painte mandi. Naunay pa kala nasihat do magbisarot na ulama nag-iba kaine. Pagi pa Rasulullah innal mu'mina la yanjus. Ipainte panagnaan binetta de muallifin si yani hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yani painte si babul janabah. Ikadue ambanne dalil binetta de muallifin si babul janabah pengajian pasal painte junub ininen hadis Aisyah. Naan si ininen binetta de muallifin hadis Aisyah ininen sinipat we ne bangsa inge pamandi panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ye painne mandi bangi wakas parambua si andani. Buada pun hek kawaiwan mian anu ye painte hadasul akbar hadasul asgar. Naan si inin paasik den dehin si painte haiduk nipas. Sumagawa niya asal tertentu bab pasal haiduk nipas mi kita dot temang si manayan. Naan si ini importante si babun haiduk nipas. Saya ini importante nih, upama anak nun atau usbawaris nun, akan sudah titik. Me upama tagna ye ilaha upama tagna ye ilaha. Pag tagna ye ilaha, yan ilaha nih, pilmimente nih, gak bakas painte sutsi. Gak bakas sutsi pilmimente nih, tagna ye umulin, may 10 tahun, pag ilaha ye budjang isaknyaan, gak ni bakas bekat din ilaha nih. Nah saya ini katakan suci atau agak. Nah ini nanti sini sudah pengajian teh. Ini pengajian teh atau isab bakas nganak. Ya pak inten ini pas bakas nganak samyaan. Us hadnen du si mazhab Hanafi lah. Duk si mebah Syafi'iyah asal 40 euro. Dia makajari palada mana 40 euro. Semoga orang Malikiyah ini 40 euro. Semoga Allah taala alam kalau rajihin 40 euro makajari ni nampak ayat di sini. Bisa peniak lah nih. Sumagawa bang balari ang pag-ele o panilewi. Nan si me paite kalian ang kanipoportan di mana-mana. Hubus niya pelahan ni. Nan si kinin duwe si duwe payaman. Insyaallah mi ang tayo pero si manayan bang sa ingge pamayam no ni gende sa miyan. Ikaduwe din tali muallifin ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabati ghasala yadayhi وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. In hadis ini sinipat wa Aisyah bangsa ingge pamandi panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang junub. Sa ingge bentuk pamandine, pamane. Paine kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabati ghasala yadayhi. Bang kalian paine Rasulullah bang mandi junub ye kino si ang tangan niya dehel. O si anong tangan nun dehel. Pag kinosian mian tangan Rasulullah ini hinangnin puas billahi wa tawadda wudu'ahu lis-salah. Us mag-ayo ni. In ma'na wa tawadda wudu'ahu lis-salah mag-ayo ni kompleto. Ubos ko si ane tanganin, una yung mag-ayaw ko pag-ayil te. Kaya painte, pag-ayil sa pagtanong bahay. Dalam ayaw na kita. Ilan painte, mapumalisto. Pagpuas billahi, sumagotasala ubos mandini. Mandini Rasulullah. Sumagawa, tinapsir we, na bangsa hindi pa mandi Rasulullah. Panapsir we, Aisyah, thumma yukhallilu biyadayi sya'ra. Buone, taglatag na bangsa hindi pa mandinin, baka siya mag-ayil binasya we ni kuy tanganin upo ko Rasulullahin taha sampai niya si Facebook pinapost bilang ko Rasulullahin nga kriminal ni si ini ada bilte sampai magpain pa may supihin si waktu tarab khilafah Uthmaniyah itu si Madinah bilo ada Turki tabo ari ko si may Rasulullahin lupulupok ni puting sampai pinuting pewe de may bangsa manusiain pinili magito tabarruk ko si Rasulullah atau si Memek sampai murungsing siya magkasinin taru pamay de manusiain duk magdusi sa Allah Subhanahu wa taala pagadi may supi kaniya nanaan si ini ang Rasulullahin pagi tahab lupok nen sidang buah riwayat tamaninin sidang buah riwayat mi ang pariwa diawa ampan iyan tanginin nginin iyan painte binasya we ni kuy tanganin bukti pinaano Rasulullah binasik ko ikok niya inano be pina
pinasik ini gulamin ini si kokne. Pag pinasik ko ini niyan gulamin ini si kokne ini hatta idza dhanna annahu kad arwa basharata sampai ini basse ni kemon ini dari anu nih afada alaihi al-ma'a thalatha marrat bu ne tinata we ne bulukok ne kemon lukbohe thalatha marrat nanan si ini panilewi mian ya Rasulullah nata ban kanawan tawaga pergi ka tadi tentu siya di sini nih pagubos pa ini hatta idza dhanna annahu qad arwa basharata afada alaihi al-ma'a thalatha marrat na Rasulullahin bangi mandi ini hinang ne nagna yang ban kanawan bisa enggak tadi tentu li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kulli wal hasil mi'an binasa Rasulullah yang kemon painte ang ban kanawanin bawat biba ika ya Rasulullah ini saya pamandi painte ini gusulin summa gasala sa'ira jasadi bang uus diwase ni kemon ini pamaranan nin mintelu summa gasala sa'ira jasadi bu ne painte mian binasa we ne kemon ini baran taito te si hadis Aisyah ini nih may jamaah muslimin tapahamnu si waktu ya painte song mandi yene guslul janaba mag-ailer hello mag-ailer kompleto ini ayil ni kem ubus si riwayat Amma Aisyah rusab kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid nagtarifu minhu jami'a atahanin kani ampun paina Aisyah mandiku duk Rasulullah aku rukiye min ina'in wahidin dan buat painte pangisihan nagtari minhu jami'a magsaos si karuangan dan buat ambang tapaham nunaan si hadis ikadwe ini iya ni mag-ilandahin makajari kyo mayam hap iya bisan tagitin maurat nin gay maka ini gay maka ini basta mag-ilanda basta halal kawin ang kanila Rasulullah ngandak maganda dumain lawian magkasa ngandak maganda kyo diretso walhasil naan si inin inalianin fitnah amban pagwa may kajinahanin amban lawian pagbakay bakay may dende duk may sabdili pibilai luyan pagwa bang magkamakailanyan kayo sa sumagawa aglabiyahin nanaan si inin tapaham no bang magkilaanda painte niyan makajali kayo mayam si iyagay makaini ni aurat mo ikaduwe pamaham siya si inin nagtari puminho jami'a painte kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binina'in wahid nagtari puminho jami'a sabab kapulang bohe walhasil mian tapaham mo si hadis tehlulay basta hajab mian base kemo ni pamaranan nun sidang buat riwayat mi ennem saw kajasa mian bagi bang sope dikit-dikit sa bagi siya madumay-dumay aja sih karena may say may tangan din na ennem saw kaja mian kompleto ni kemo tasabut pero si hadis si kalas mian okay ni pamandilong pagi zaman rasulin pulang pe bohein na ito hekkan eh tuh na tapaham mo sa si hadis ini nen sibay kayo magtipid-tipid amban bohe miyan pangaltaan mo iniinan mo sibay kayo magtipid-tipid sibay kayo magtipid-tipid nasa miyaan painte yan pamaham si hadis painte ininen pinatampal Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bang sa ingge pamandi pamukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaduwe yan hadis Maimuna anda Rasulullah hinusap naan sininin magsaddi pamandire magsaddi sumagawa magsali do pagi Rasulullah hin minta de pamandine si andalang buwa bangi mahangi mian painte bangi upama mian paano si sangemlay mandi susubo nasa usta kita yang dari na sinipat do sawe danaan si inen sinipat do sawe Maimunah bintul Harith bang sa ingi pamandi pamungte Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu ni mahangi si iye nah ini akan an Maimunah bintul Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده حديث ميمونة عند رسول الله sinipat we ni bangsa ingge pamandi pamukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal magsadiro kini panipat Aisyah pagi panipat Aisyah hindi helu gak pemakapan di Rasulullah mag-ayo ni kompleto hati-hatihan nin pag-ayo nin binasya sampai kewon be gak nge ilebihan naan sinin gak sedih
Ini bisa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Binatari Rasulullah pa ini bis mian buhi pamandila wudu al-janabah. Fa'akfa bi yaminihi ala yasari marrataini aw thalasan. Pag binatad sa mian ini buhi pamandihin fa'akfa bi yaminihi. Pinabonsong we ni kuy bi mana afraga. Pinabonsong we ni kuy kanawan ano ni? Yani kanawan ni buhiin. Ubus bibangan ni ala yasarihi aman kanawanan buat bibangan ni marrataini aw thalasan. Nah sini magpagwahadis to magduwe-duwe. Minduwe pa ini atau mintelo. So ay gino makaini. Nah walhasil kinosian ni Rasulullah in kuihi tangan nin dehelu. Tangan nin dehelu. Pag kinosian we ni thumma ghasala farjah. Nah sini maknanin thumma ghasala farjah. Ubus kinosian we ni tangan nin dehelu minduwe atau mintelo. Kinosian we ni nagdisibaran ni. Thumma ghasala farjah. Di pamandi Rasulullah mangipak mandi painte janaba. Thumma daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw thalasan. Magsa'du sa brawihin min duweti atau min telu. Bu pa ini ubus kinosian we ni yani pa inte malimi malay sibaran ni ya pa ini thumma ghasala farja thumma daraba yadahu bil ardi awil haiti marrataini aw thalasan. Naan sini pinalubak we ni tangan nin si dinding atau si bulak min telu atau min duwe. Nah ini naan sini nen hikmah ni, ini panutsi ni tangan ni bakas mengantar najis ni. Pengke zaman dahulu kami ni asabun, duhain ke bulakin atau mengumulin maka suci. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nain pinaluma ko ini ruk suci. Nabuus pinaluma ko ini min duwe tangan ni, naku itu bangke bakas mengantar najis, magsabun ni keo. Sen ni sebagai pangbakno magsabon ni keo. Ini nang ni. Thumma tamadmada wastanshaka wa ghasala wajhahu wa dhira'i. Makna ni nang sini mag-ayo ni. Maggunggum ni, ubus painte sinikukan ni mian buhay ng banulong ni. Thumma wa ghasala wajhahu wa dhira'i. Bu ni kinosian painte luenin wa dhira'i. Kinalingin ni. Walhasil mag-ayo Rasulullah. Mag-ayo. Nanaan si ininin, ini hingga kinompletonin. Pa ini, thumma afada ala ra'sihil ma. Nanaan si ininin, ihtimal doon sa mananin. Pa ini, thumma afada ala ra'sihil ma, makajali. Atawa pa ini, sinapuwe, ni puwi bulukok, ni pagina buli mag-ayo. Atawa diniretso ni ni buhay na pulukok ni. Labog na si pag-ayo. Na binigkat naan si ininin ni pag-ayo. Walhasil, gagto'y kinosian ni yan ibettis nin. Nana sinin sipatin, bang kyo man di janaba, mag-ayil kyo kuy dehelu, sampai taman buluko, manjari parang bulino bettisin. Mekin kyo kusian bettisin, bang kyo ubus mandi ni. Na si hadis Aisyah lay diretso. Tawatawadda udu'ahu lis-salat tamaman. At yan yung kompleto pag-ayil nin. Walhasil menek ni kyo naan sinin na ning gingenin. Ginahiro. Tento Gini. Thumma ghasala jasada puas amadian nian kinosian noe ni kemon baranen ko na tasabut tay nagna kiti amban kanawan dehelu ni kihap bibang ko ni hadis painte Rasulullah ng mana Aisyah kan Rasulin kinabayaan ni managna painte amban kanawani. Thumma tanahha ubusi manusut le ubusi manatale tanahha ala iyang ban bakas pamandihan ni noe pegdi matulay bulak lenmi sina kuy itu kai Malbol, bisa ni kau layo mandihin na ni kau sa ngayon ni kau kumpletohon ni. Thumma tanaha pag-uusay matay faghasala rijlai. Nanaan sini ni kinosian ni netis ni. Natin kompleto ni pag-ayo. Ipainte amban sifat mian pangaka we dambu amban ummul mukminin ina tesin kemon paman di pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam faghasala rijlai bu ni kinosian ni mian betisnya wal hasil bo kinosian ni ubus ni mandi. Upag-uwas Rasulullah sa miyan Mose, fa'ataituhu bi khirqatin. Sini magpaininin yan ni Maimuna andani. Anda Rasulullah fa'ataitu bi khirqatin. Bukni ko pain ni tekka muhani tawel. Falam yuridha gaibaya Rasulullah. Ini hinangin faja'ala yanfudul ma'a bi yadi. Yan ni pangalak ni rupuhi matusi baranin. Sinayar jawab ni du tangan ni.
Dan ko ang hikmah may jamaah muslimin. Bangkiw mag-ayil, sibay gay magtuy punasan mo. Ika-isa, tagdi pabuos yan eh. Dusenon mo yan eh ayil mo. Ikaruwe, miyantay lang mo saksi. Bangkiw mo ng bahaya, may kasi-kasi, may walang tayo mo yan. Saksi pa inte. Malayin kan mameten ni. Ang kanil po si may alhat Arab. Gihalin, isyuhin. Sibay punasan mo bang upaman yang kita sandal. Ininin, Rasulullahin. Fa'adaitu bi khirqatin baysi'anu. Fa'inna Maimunah bintil Harith. Falam yuridha. Nagagawa ya Rasulullah. Faja'ala yanfudul ma biyadi. Sa'niyaan bu ni inano ni tangan buhe induk tangan. Nah makuha di sini nen. Maka jari kyo mag-ayil. Bang kyo mandi janaba. Gay kompletono ayil mo. Mikine ko si ang nuretis nun. Bang si kaina pusang, ubos hadis ay salay, makajari kinumpleto diretso, paintein, yan ay pag-ayun. Na samyaan painte, yan ay sifat pamandi pamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliin sunnah. Sunnat bang kita saya pemanditan sunnat tayo dote tadi kapangot Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tadi sa ko halulay, mi an importantihin pa na ta'mimul badani bil ma'i ma'an niyah. Sibe jalapat no kemon barang do bohe ma'an niyah suci ne keo. Walhasil pagtupa no silimbo pagpungas no suci keo. Sumagawa pigi kita sibe kita ngalekta si pamangot Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang tagi estero. Na sibe kita sayen pamandite. Ikatelu atau ikaempat amban me hadis binata di muallifin sibabul janabah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma anna Umar bin Khattab qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda ahadukum falyarqud amma Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kan an ibnu Umar bin Khattab yang magpain si Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junubun maka jadi pa ini pawak dan buamban kamihin bang kalian nendiran junub bang bakas parambuha si andhani pa ini Rasulullah na'am idza tawadda ahadukum falyarqud bang pa ini maka ayat dan buamban kamin nian pawak ni kam kaya ni kam tuli ini naan sinin ma'ananin wajib atau sunnah napa ini ulama Hanabilahin wajib na sumagawa khilaf Hanabilah mabennalin pa si painte Imam Abu Hanifah, Malikiyah, duk Syafi'iyah, gai. Mian sunnah aja. Aman may hikmah takhfif. Pampangulang painte si yene ano noy. Yene si yene junub noy, pangulang aja. Walhasil makajari do kyo pabaak bisan kyo ga bakas ngail ikaduwe amban may hikmah naan si ini dan kan sudah kyo mag-ail. Pag mag-ayil ni kayo magkatang buhay ni kayo mura ni si kao mana tayo sa matalisan ni kayo. Subhanallah. Pamando sinaka mga Islam. Dumain kayo. Bang kayo may makantang buhay. Bang kayo, niya, ano dumain ni kayo mandi? Naiamban may hikmah. Napigay bang gaya ni kayo mandi? Mag-ayil at kayo kayo papa. Ipay kayo ni kayo mandi salong-salong lay. Ili ang pwede sunat na ang sininin dumain pa yung wajib. Pagi may ulang asin doon pa yung wajib. Gaya, sunat do na ang sininin. Ito ang pwede tapaham si hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma bang kyo bakas parambuha si andano sagi do lela dendele dewe na jakao basta pagi lela ro talitan matuto giredo dah mandano mangikatan ni sibay ka mag-ayil painte dukatinen makay ng kam sunnat aman pamuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikalimi amban me hadis biat darwe painte muallifin si babul janabatu hadis Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummi Salamah anda Rasulullahin, anda Ummu Salamah, anak din painte Omar bin Salamah. Iliin painte niyan anak din. Zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat misay. Ina misalin ata Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha. Tekka paine Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Rasulullah ina disaranin faqalat sina mamisatu Ummu Sulaim ina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma ina disaranin ya Rasulullah oke upaini Rasulullah inna Allah la yastahi min al-haqqi benna ila Allah subhanahu wa ta'ala gay painne mana nasi gay makaleman amban
bang kau nang din akiwe ni gileman bang kasawenalan do bisa di makaya ya siwe hinang no bang kasawenalan do mana ni nan sininen inna Allah la yastahi minal haqqi subhanallah uslub hab mana malan kemon hinang makaya iya siwe veteran mukaddimah ya bang kau ni lo bagi kau tahu nak biranne veteran mukaddimah miangkan me syarat matauhin bang magsara me syarat ya makaya iya ni pinalelong daw kau bisa me kau pin asik mau do sa ini ni bisa mahapin bangkyo ini lewat dok asal inan sila waktu ini bisaran inna Allah la yastahi minal haqqi hal 'alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat ini pa ini nian makanya lu sab kirendehin atau dendehin sudah lu sab pa ini man direndehin bang naginip napa ini sambung Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma awe pa ini bang pa inti niya paluas bila awal hasil niyan bang gayro paluas bisan kau naginip gana paluas bisan pesa ingin posisyon ni bisan pesa ingin style ni ga do keu umasik dilem sunod gayro ga wajib si kao mandihin tay doi nanaan sini nung musay manilawin dumahin basa pagden ni manilawin gene wajib silela sali do yan garu niya pagbidaan ni basta pagwa ni mian pa inte ini mandihin play sige ini keo mandi bus pa inte iyo sige mamandihin iyo sige mapagwain tayo do si hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu umuskan si ininen demikian pasulo bineta ni muallitin si babul janaba pasal pa inte yene babul janabale hadis Aisyah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu agsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila sholati wa inna buka'a ma'i fi thawbihi hadis Aisyah sa ini pa ina Aisyah kanian kun pa inne agsilul janaba kinosian pa inne ku janabah ini mana na sin janaba kinosian ngai agsilul janaba kinaya anil jima' atau pa inne kinaya mian andik si yani mannikle kanian kun pa inne kirosi amre kumanniin manni min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam membaca Rasulullah fayakhruju ila sholati bu'ne binoine nang bahayang ire semekle wa inna buqa'al ma'i fi thawbi dupaine kanian yene bakkas yene buhe ila si semek ne ngalekit garu toho atanen la ye masih dunia bakkasnya lai ini ta paham nunaan si ininen Rasulullah bange parang buah si keandaan ni mian taanu takita mi andaren niya mi misik manni nilai si olos ni si semek nilai ni misik na ini nang Aisyahin mian kuntu agsilul janaba kinosian pa nilai ko yan manni le fayakhruju ila shalah bangus ko si anku mian base pesemek ni bunay nang bahayang wa inna buqa'al ma'i tawbi masih pa ini magbakas nanaan si ini nen pa ulama Hanafiyahin duk Malikiyah duk Syafi'iyah manni'in najis khilaf Hanabilah Allah Ta'ala alam wal rajih manni'in dumain najis pagketiya dalilin sa duk si dalil ano to nami sindwe magparajiin makanakin kayo mo sabi ye gasi magtamok manama susulul fiqh gisi tao magbetad hukuman sabab pa hindi niyado na siya kaulay magay bang hadisin lu ni tampal dan ikyo palawe lu diretso ni ikyo bisa hadisin sine kirakan Rasulullah yang maka na yukhti fi tabligh risalah gaya magkamali si pagpasaplak ni ano inete ini agama Islam ka ga pa ini magpasaplak kukuin to pagpasuga kamali ko pa ini rilew ga Rasulullah ka say kay usul fiqh Bat niyan aimma duk may sahabat daki magmerwe pareho luhun bisa sahabatin. Say naman nga ini alu na si ijma'. Si may ini aimma lu na sini khilaful jamhur. Imam Hanabilah niyan anuhin pa inne manniin pa inne dumain pa inne najis. Hangkan pa inne sinduhin najis pede kinosian na si ini kinosian wa Aisyah. Na panilewin nganda at Rasulullahin ga nganda at Rasulullahin dumain ko pangandaat may pikir irak kinosian mangiin. Dumain ke pangakmian dua ini pangandak ni kira kinosian mangi kue mian makamangi dak kanakin si sawar Rasulullahin fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an buya makubohe farada hafi thawbihi bu pinisik-pisikan we ni walhasil
Kemo ni Rasulullah ila simyaan, siwi tuhut no naan sini enggak ngandaak Rasulullah. Enggak ngandaak. Semua maslawi abdal wang kinusian. Bang yang ngandaak mo pain kyo najis. Sumagawa ka ngandaak. Sa ibn me ulama. Ikadua dalil na menunjuk yung sabda sini duk itu dalil Imam Hanabilah. Pa inne wa fi lafdhin li muslimin. Dan wa lafdh dusar amman hadis Aisyah pasi Muslim kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Bagian damu riwayat dusab paina Aisyah kani ankum pa inne afruquhu kuntu afruquhu kinukuhan pa inne we kukui maniin amban semek Rasulullahin ijawajadtu ya bisan bang pa inne kani anku takas mian pagpayam ko pa inne toho ni kinukuhan na jawe usan niya bang pa inne kani annen mian ratban ye mian base-base pe mi kikinusi ano ini wal hasil dumain najis man ili agituin kaulu rajihin fayusalli fihi pain Aisyah bu Nabi binuai ng bahaya wal hasil pagay kado pinagina wa Rasulullah dumain najis pain te yene miamani ika pasulo do sa pamedale bet tari mo lipin na si ininen hadis Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa fi lafdhin wa in lam yunzil. Nah si ini nen yani hadis Ummu Sulaim lay ya pa inne ida hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya alamat pa inne sine karende anu sampai ne man di bangena gini pa disubay na ida ra'atil ma duay ke bangnya pa buat pa inne boge. Us hadis ini nen idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa fi lafdhin wa in lam yunzal bisa ngi pagwa na sini magbidda atan na sini kinaya rusa atan andi makna na sini idza jalasa baina syu'abiha al-arba' kinaya anil jima' kinaya painte andi sime katahinan magilanda mambe bisa takbiran den bisa kita diretso kita pangkas pakale thumma jahadah demikian jahadah yenere kuitinuyuan we atau pagsungutan we ini faqad wajib al-ghuslu na wajib siya ano mian mamandi wal hasil bang painte bang dalil sawehi umasi kadja silawang ni bisan pega niya pagwa ambanie bang kakay ng magilanda wajib siya mamandihin magbidda duk tagide tendo ye wa fil lafdhin li muslimin wa in lam yunzal tinakid pena riwayat ini sali do semoga amban mempali aja Imam Muslim wa fil lafdhin li muslimin wa in lam yunzal bisa pepain negay pagwa tinakid we hadis ini nen i pagbedaan nen hadis dehlulay basta tagine duk anu biasa pagwa na ang sini nen bang pain lil ilaj bang netambal elektak lay atau bang dalil sawehin masik silawang bisan pegi gani pagwa ambanye wajib ya sibe mandi gay makagari ng bahaya. Tadoi pagbidaan lay na hadis last minute tadi muallifin si babul janabat bang may umusupir dua عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. Hadis ini demikian. Saya Yusuf. Amma bainne Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib annahu kana ya Muhammad bin Bakar ini magbawas musnad hadis ini annahu kana annen painne kana huwa wa abuhu kama ni inda Jabir bin Abdullah pasi Jabir se ubus nilawe wa indahu qaumu kami ala ay si antara si Jabir fasaluhu ubus nilawe ne si Jabir anil ghusli bangsa ini kantang pamandi ini bisa si Jabirin faqala yakfika sa'un yakfika sa'un pa ini
mararahi ne pa inne si kau khamsatu amdad. Ye ne pa inne 5 amdad. O king biasanya hindi ko pang inusiyakan. Ini siyakan. 5 sanyaan deh. Sumagawa bang te ko itu hatu kay makapandihan kita. Gilapat barantes. 5 sau. 5 sau. Gaya makapandihan kita. Pagka siya matulay, hadje siya. May hadje siya. Tapos siya pike. Kaya kaumanalin. Ikilisan sinin. Kaumanalin. Dampo ay story bang siya magtana, ilaro tadya may kayuhin. Kayo ba ini? Ilaro tadya. Pwede nalukot lapas si kine ko ito. Nasabi niya, na, zaman dihalulay ka sa hadje siya. Hadje siya na, 5 sa inin. Khamsatu amdad. Khamsatu amdad. Bang po ito, 5 pitcher na. 5 pitcher, makajari sutsi ni Kyo. Importante na sinin lapas marami. Na yakti kasaon pa yung sinabi. Faqala rajulun ma yakfini. Gaya pa ini makapandihan ako. Gaya pa ini makapandihan ako. Ini bisa si Jabirin. Fakana yakfi man huwa awfa minka sya'ran. Allahu Akbar. Rasulullah pa ini makapandihan niya enem sai. Ubus kau pabulukok dan kau sini kau. Wa khairan minka. Labi pe hap si ka. Labi pe pa ini hap si Allah berkau. Allahu Akbar. Ngayon pa ini bisa si Jabirin. Walhasil kaya daw nung sini hindi kayo makajari magdalas bohe do tapaham no si hadis ini basta hadalapat yan ay pamaranan do bohe sutsinikyo saya pagini api oras do ni kita si manayong en babul haid ni inadoten uus mi kita parato babul sala kuito edote babul tayammum edote yan kantang pagtayammum in ma'na sin tayammum bang si luga al-qasd ini painte niat no. Si Sarah bang si paine si Sarah huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'id tayyib ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini ang maananin si Sarah. Ini paine pagsapo paine si luwe duktangan pagsapo si luwe duktangan mian bis-sa'id tayyib duk yan pa inne bula niyan sutsi bimana sa'id naan si ininen bang hanabilah pagmaananin gay kita makajari magtayammum bang gay bulak paano be pa isin mo ini sudah sa ulin magtaas kay inadotin kau raji bang hanabilah gay kau manjari mian magtayammum bang gay bulak sarta siya pegana buling ne siya biasa bulak ta siguraw nusut si sumagawa khilaf jamhur miyan bang may malikiya safi'iyah hanafiyah kaya munda tak bulak yan manjari kimagtayammum wa hada Allah ta'ala alam ini bisa mabinalin pasi ano le pasi yan may painte pasi Imam Malik le safi'iyah duk painte duk hanafiyah duk ini yang bisa tinarjihan ni ulama matu sa Saudihin yan bisa. Iyan painte in makna sin tayammum le. Ubus tayammumin yan ay ngaganti kyo mi ang ngaganti painte kay kiran no tayammumin bangga na bohe do bisan niya bohe bang kyo gay manjari unsal bohe. Iyan painte miki usal miki manjari usal pagtayammumin do. In tayammum ininen ngaganti in si bohe na tao na kyo ngaganti ininen do ben do sa ginantihan bagyo may muli atau may ano gina may duman ko sa inyo kasutsinin sumagawa sutsi na yan si Allah subhanahu wa ta'ala pag iya magurong ruksahin iya painte ginari rin iya painte kapandakan tayo mo minus sa lasay tayo ito siya yan hadis telu binatag na yan gusto pa rin ikita insyaAllah panagnaan bineta din mga lipin si miyan bab pa sa tayammum duk syarat na rin pininin sumagawa may syarat na yun tayo rin may syarat syurutus salat al-islam at-tamyiz al-bulug mian ubus pana ika-4 syarat ne mian ire pa inne faqdul ma duk faqdul ma'lay bangga na bohe paasik kemo ni pa inne bang di ko makadari musal bohe tawasaki ke atau bisan niya bohe di ko makakaya la ipaasik du kemo ubus tayo do si hadis tu san nega anute kan nega selesai tayo panagna bineta de muallifin wa Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان
ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Rasulullah ta'aka wa Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Minabu magsambahayan samian, maka kita Rasulullah mi'an mu'tazilin nan sininen munfarid. Maka kita yang buat lela pabingka-bingka patala-tala lam yusalli fil qaum enggak nyanut nambayan si jama'ain. Ini bisa Rasulullah ya fulan pambe lingkat takbiran Rasulullah ini ang karek murad tinaima Rasulullah anu ini dakwanin ya fulan ma mana'aka an tusalliya gak magpain paite gitu nang bahayang kafir keo gak pakai panagmani mga saldaran naging nang bahaya maka dari keo hukum so gak magpain Rasulullah okay upain ne ka nang bahayang ano din Rasulullah tinilaw daw ini bang ini sabab ne ma mana'aka an tusalliya fil qaum okay upain ka nang bahayang ini pain lillahin ya Rasulullah okay pain Rasulullah pain ne kuntu junuban kanian pain kalian kum pain ne junub pain asabatni janabatun wala ma'a mian dalam junub ku pain ne gak pain ne musi ganak boke walhasil naan si ini nendam buat sahabi ini kita sa naan si gak kita hati ne we niat tayammum subhanallah na kita sa we kita ngaji sensi nanti usai tawanan hak ne umat sahabat Rasulullah du pakokanan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sahabat Rasulullah nah kita sa na kagak kinatauhan we bulakin menjadi hati pag suci paina ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma gak ko paine maka kumain gak paine ni bohe na paina Rasulullah alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Tahanin dina kajaya magtayammum bulak mian suci ni. Ili pa inte mian para Rasulullah siya. Usi kadue hadis pa inte hadis ini nen mian gak tinafsir bangsa India pagtayammum sa tu tinafsir wa Rasulullah si hadis Ammar bin Yasir. فإن عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. Nah, فإن عمار بن ياسر mian apa ini pengandaan aku ya Rasulullahin dan buat waktu hubus ini bisanin falam ajidil ma antanen gak apa ini ni abohe Pai Ammar bin Yasir fajnabtu hatianen mian masih kusi junub lu ni kinaginit atau pinawoe rukan nane atau saya important in dalam junub dia na falam ajidil ma gak apa ini niya kaswa kubohe paman buandang ni patulun ni mian yani anuhin yani ayat pa inne mian bang kampanye ni kani andin junub pa inne fatahharu us bang kampanye ni ka makaswa mian bohe alaikum bis-sa'id ilien pa inte patulun ni ayat yan sumagawa gak pikinatauhan si Ammar maknanya napikita nga suwa bohe ko Ammar bin Yasir ini hinangin fatamarrabtu fis sa'idi kama tamarragu dabba gaya kung magbaluha pag-ito lumana yan hadis binatar din gini kita saya tu pergi sahih rumah nama hadis itu gini-gini may riwayat sendiri ini pa si Ammar maglaihan ko pa rin na tabulang pergi pada surat alaikum bis-sa'idi pada Allah Ta'ala maglaihan ko pa rin na tabulang kama tamarragu dabba ko pa rin paglaihan ni kayo ng lublo ibasa ilapat ko ni baran ni ilapat ko ni baran ni duke suci pergi ka na mo ubus ini risalahanin thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni kutek kasi nabihin fadakartu la inakawe ko pa inni kahalangkon ini mga lubloble ini bisa Rasulullah innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakada mararahin pa inni sikaw an taqula bi yadayka hakada bune tinafsiran Rasulullah thumma daraba bi yadihi al-ardha darbatan wahida bune luwa ko ini ini bulakin darbatan wahida iluwak pa ini pagtay mumi darbatan wahida minta diluwak do
Pagbintel lelumak sa niyaan, ini ng Rasulullahin, thumma masaha shimala ala al-yamini. Baka silumak po Rasulullah po iduktangan ni bulakin min tete, bu ne masaha shimala ala al-yamini. Saya no, masaha shimala ala al-yamini. Mian sina po ne kui mian kanawan ng dukbiba. Bu pinapito apluwe. Naan sininen maana hadis pe, zahir nen sumaga apan me fukahain dehel luwehin me ke kanawan, me ketangan. Naan sininen mian tapaham no si hadis inen tek ka anuhin. Thumma masaha shimala ala al-yamini ubus paganti waw wa zahira kaffaihi wa wajha. Naan sininen dumain pa na yufidu tartib. Walhasil maananin naan sininen parehel luluwehi. Urungan tek am sampo langkan bang waw dumain yufidu tartib. Bang tek kasi jumlah gai. Dumain. Bang pa ne jaa aliyun thumma muhammadun. Nai pa tek kasi ali dehel urus si Muhammad. Walhasil dehel si Ali. Bang waw ba ini jaa aliyun wa muhammadun. Nakitauhan mo inggehin deluin tek kasi Ali Muhammad. Gikatuhan mo inggehin si Ali kedeluin atau gai. Wal hasil pamek fukahain masiru deluin deluin na sininen. Duk si insyaallah taalahin mian ina kinosian ina lueten pagsilu ingat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, wa aydiyakum ila al-marafiq. Iyan pa inte yene si pagaile na si inen pagi wa mo patekkahi masiru dehelu yene anu lay mian luwe nakantang nen kita kamurahan bang niya kuyen dalam junub kita kana pohe dalam junub kita kana pohe nama kadari kita magtayammum ubus pagtayammumin ngedok keo kuy asal si bula atau si dinding si beda niya bagumbun ne si hospital bangi aja bagumbun atau ngedok keo bulak samyaan nekedok keo bulak si saya lu ke magtayammum ilu bak kuy mitete bu pipinisikan saya bu pipinapitu luel tadi sampai bu pipinasai ubus ni bang madhab Syafi'i eselu di madhab Syafi'i minta deluma kapluwe minta deluma pinapitu ilien masih sahih masih hekam salna ien ilien makiseni dua ini anu ini dua ini madhab ini madhab Syafi'i saya min dua lupa pinapitu aplengnya nubus pasal pagtayammum mang saingge mikedok dia distembuak lay pagtayammumin ko natasabut lay bang anak bohe maka dari kemudian mutlakan mutlak ya kana bohe maka dari kemudian atawaniya isab bohe bohe nung iya ru tinalaw ko kikumik kakan gikyo makainu mek dagalon do atau han pagbelang iyan jinari sikap pagtemo atau saki keo gikyo makajari musal bohe jinari sikap magtayamum atau isab mian saki keo sakmian gikyo kolean pilih bohe bisa tapit jinari sikap magtayamum bangga niya mapikaw bohe napanilewin sa inge pa hindi bang si hospital ko pa hindi si may paransa si may prans be nggak pa ini niya bulak dugala so no may Christian malagi bisan ni kiyo gibang ail bangga niya bagumun na ito kaulo rasihin ittaqullah mastata'tu nang bahaya ni kiyo sa kiyo ail Allahu Akbar saya yang pamura agama Islamin duk basta sambahayang bangla iti akal nun bisan pegi makages ni kimon bisan pe matanon ni magsaysay bisan pe painigi makages matanon kimon nun bang makages pangatian nun la iti akal sino kiyo masuk Allah subhanallah saya sambayang ilian painte yan ay pagtayamumin tayo doy pagtayamumin bisan niya pohe bang kiyo kiyo makages atau may timputen ni isab ga niya hiterno jinari sikao pagtayamumin bang kiyo may bakas parabuha si andano ya may tages ni sa parambuha ya may sakit kiyo bang kiyo man dilo po kaya gaya dan sakit mo yan manjari kiyo magtayamum la isi yan ay niya ilian painte mian hadis kadue ubus dok telas painte hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma pasal pagtayammum mian binet tadi muallitin na sininen ada sininen ini hadisin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan ini kisah Rasulullah yang hadis bin Jabir radhiyallahu taala anhuma waktu itu khamsan keurungan kupa ini lima perkala sini mengurungan Allah Ta'ala semoga otek kayak mabniun bil majhul bu nabihim gania manjari no iya bang agama sa dia maraw semoga Allah may perkala pa ide
dunia lu main duahi menjari kue isa ini kue si Salman Al Faris si waktu bono si Madinah Ghazwatul Ahzab pain pege ala Rasulullah ini kita tahu Rasulullah na pain ne bang si kami pain ne ya magbono to pain ne bang pain si kami experience bang si Salman ngaluang kami sa mi anay ang kanep kalwangan ini Ghazwatul Khandaq yan anuin ya Khandaq si Madinah anu itu kalipunan ne iluangan sa mi anang bang pangaji si Salman pege bono yan na yan pain terung in wahid man manunjuki si agama dok ini pagbonoin al-harb khida pagparupa sa mi anang ini pain pagbonoin nanan sini dan basta agama gay magani manjari mandak Rasulullah wahyi sibir Allah subhanahu wa ta'ala ini akan kaurugan ko pain na lime lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli ga pain niya kaurungan dehelu amban aku amban me kana binabihan bisa tahu kan ya ini ka pangurungihin nusirtu birru'bi masirata syahri dan buang ban ka pangurung si Rasulullah katawangan ni ko pa inni mian Allah Ta'ala bangya kuntara ko pa inni si ayam diretso mananin ni in kuntaranin dambulan pegi magdugpak duk ni kuntarani pinabuohan ni Allah Ta'ala kataliw din pakatian ni kuntaranin i khas si Rasulullah pinakitaliw ni Allah Ta'ala nang kanep ni rumin asal sa ingin ni kesedde sampai 200,000 sundarunen mian bempungi baru mangatuhin ubus sih ubus tak tarah sih sampai Persianin asal kesikan sih sampai ulali mian ini nak Quran Persianin pituh Madinah itu banyak bawas me sundaru makarat kami gapin dia kunari nah kemarin be nah ini amban mu'jizat si Rasulullah nusirtu birru'bi masirata syahri kita ikalu yang men pengurungnya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura nah si ini duk mian jinari siye ini nang siye ini mian bulakin masjid awal hasil antag kita nambahayang si bulak mencari masjidan wa tahura duk wajud dalalah nang si tahura duk mencari maksud si ini bulakin mencari pagtayamum ini painte bulakin nah usbay Rasulullah fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalah falyusalli halatian dina kita nambahayang antag kita tabut sin waktu dumain ko me waktu ya dumain me umat delu hingga sinampahayang mengisi kanisa gai umat delu hingga sinampahayang asal kita sigurau de suci de tempat penambahan de gai na umat nabihin gai liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura nambahayang keu bisa dagat najis bulakin mga jagi katauhan na guys siya asal kita tauhan bangge katauhan de suci ge si menjadi nambahayang si menjadi paruku si Allah si si kanisa na gai kita gai important ini bisa kita najis important ini geja katauhan lian tertentu si umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikadua ikatelu wa uhillat liyal maganim ubusi mi'ad sa riwayat ganaim duk hinalal pain si aku ini ganimahin natin menjadi usalku wag kumandang si kuntaraku menjadi usalku ini ganimahin duk si bangsa muslimin duk umat deluhin gai ini kasajawe de iya painte memek pengurung si Rasulullahin duk dumain menunjuki si maudu semoga edok aja wa lam tahilla li ahadin qabli duk gania ngahalal iya men deluanku duk senang gua wa atitu syafaah duk urunganku syafaatul uzma sahaji-haji pengurung si Rasulullahin nian duk sadili billahi painte men syafaat di ikaisa men syafaat ta pengurung si Rasulullahin dari riwayat Amman Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu faqala Abu Hurairah ya Rasulullah man as'alun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah sini pa ini tamanan mian as'alun nas yene tamanan mana nasi tamanan nambuli sinapaat atau halal si syafaat nung si me painte si me manusia umat ini si elokiam pa Rasulullah sini pa ini mengqala la ilaha illallah man qala la ilaha illallah ibtigaa wajh Allah sini pa ini misa ngalapal kalimah la ilaha illallah mian panuat ni karena Allah subhanahu wa ta'ala ili en painte sinapate Rasulullah bisante iman nin ku jejet aku ika lime wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumihi wa bu'ithu ila an-nasi 'amma dukemon nabihin pinabuah je para si kauman ni duk aku ila an-nasi 'amma si manusia ke monang kanikan ni nabi nian pasunu Allah taala alam assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.